Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni buryo ki ushobora guperezantamo umuntu mu rurimi rw'ikigande biramutse bibaye ngombwa. Ni buryo ki waperezantamo umuntu biramutse bibaye ngombwa ko umuperezanta. Ubwo rero umuntu uje kuri iyi cano, menya ko twigisha ururimi rw'ikigande ahangaha kuri iyi cano yacu ya Bavandimwe TV, ndetse ntugende udakoze subscribe, kandi tuguhaye ikaze wowe muntu mushyashya ugiye kudukurikirana. Namwe mwari musanzwe mukurikirana iyi cano, ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari cyane, kuko nimwe mwadukuye aho twari turi tukaba tugejeje ahangaha tumaze kugira umuryango mugari. Ubwo rero umuryango mugari dufite w'abanyeshuri, ndabakunda cyane mwese, mbahereza icyubahiro uko muri kose, aho muri hose. Mugiye kubana nanjye Deo MC, ninjye tugiye kwigana amasomo y'uyu munsi nk'uko bisanzwe, ninjye mwarimu. Ubwo rero tegura ikayi aho kwandika n'ikaramu, maze uze kwandika ano magambo tugiye kuvuga kugira ngo ubashe kuyafata, ntagucike, ntibigucike. Ikindi kintu nongera kukwibutsa, ndakwibutsa abo bita ba action languages and senses, kuko bigisha ibintu bitandukanye. Kwiga indimi utaruzi ukazimenya, bakorera i Muhanga, i Huye, i Kigali, i Kabuga. Aho ngaho ushobora kubasangayo hose, cyangwa se ugahamagara izo nomero ubona aho ngaho kuri screen zabo, nuko ukavugana nabo bakaguhereza adresi, ukanababwira ikibazo ufite cyo ushaka kwigira. Niba diploma yawe yaragize ikibazo, sanga aba action languages and senses bagufasha. Ubwo rero reka twikomereze amasomo yacu nka buri munsi. Wowe utubonye bwa mbere, nta kindi kintu ukora kugira ngo wiyandikishe ku murongo wacu, ku muyoboro wacu, ni ukwiyandikisha ukoze subscribe kugira ngo amasomo tuzajya dushyira hazajya kugeraho. Okay, turatangiye. Ni buryo ki waperezanta umuntu biramutse bibaye ngombwa mu rurimi rw'ikigande. Tugiye gukoresha ubu buryo, guperezanta umuntu. Umva iyi nteruro: ono mulenzi bamuyita Sam. Ono omulenzi bamuyita Sam. Musajja mukozi yeekozesa wampisa. Dusubiremu: ono mulenzi bamuyita Sam. Musajja mukozi yeekozesa wampisa. Uyu musore bamwita Sam, ni umusore w'umukozi, arikoresha kandi ni umusore wampisa, ni umusore wubaha, ni umusore wubaha. Empisa ni ukubaha, omulenzi ni umusore, bamuyita bamwita. Omusajja mukozi, umugabo w'umukozi, yeekozesa arikoresha. W'amazima ate musajja wa kisa, ni umugabo w'ukuri cyangwa ukoresha ukuri, kandi ni umugabo ugira imbabazi. W'amazima, umugabo uvugisha ukuri, w'amazima. Ate musajja wa kisa, kandi ni umugabo ugira imbabazi. Iryo ni ryo ryari isomo ryacu ry'uburyo waperezantamo umuntu mu rurimi rw'ikigande. Ngira ngo rero umaze kwiga, umaze kumva, hari byinshi umaze kumenya. Ubwo rero ndakwifuriza gukora subscribe kugira ngo ayandi masomo atazagucika. Mwari kumwe nanjye Deo MC, reka tuzahura ubutaha mu rindi somo ry'uburyo waperezantamo umuntu. Turakomeje n'izi nteruro kugira ngo umuntu ashobore gufata ururimi rw'ikigande. Ntucikwe,
ntuzacikwe n'isomo ry'ubutaha. Imana ikomeze kubampera umugisha kandi ikomeze kubana namwe, naho ubutaha.